RI Bhoi Dorbar mentak sengi ke arpsan terik unai wing arja arpoi kala pelat pat ba ke Almanak jong snem arja arpuar ya ke balawan ban pelat da uba mineral bonds EMU MLE kanongpo constituency ubolong ru kumukong san ha ke jingedon lang ringkat uba Charles Marngar UMDC ke Mauhati constituency kum usembut kongsan lambat uba balajit rani UMDC ke Nongpo constituency haka jingedon ringkat lang presiden ke RI Bhoi Dorbar uba RB Shadap lambat kiwe ki nongkit kam jong ke RI Bhoi Dorbar pada kata ke ju ke sengi la pelat ru ya ke riti sensar lani ya ke amendment jong ke RI Bhoi Dorbar da uba Charles Marngar ipat ba adu mentah di badang saten untam progre di borda unta ini kiba ilang hak pentre por por suam gini yo ini na itu apa suam gini yo apa rakhi yang dap sampo semua kinong yalam kilami kinong yalam kilale kidon kibrandan kidon ibo play la ibet bersih la sale RI Bhoi district kabi ke jongiru kinong yalam kilami dan kibrandan dan kibalale jadi persang jong RI Bhoi Dorbar na do pala sud na shore ita ang respan ng usan. Dahil nong yalam ikan kibadangdan dan kibale. Jadi lapang pada ski begitu. Pag isukumen sibon. Bahagani ka por ngiyo e kani ka punta ban dondem ka. Pag kani kijing tumu ka babaha ka RI Bhoi Dorbar ka don menteri na ka punta ka district. Nyemla aban len ni kijing sisa kijing yakun baniyo ay unstep unit ng RI Bhoi baniyo ay RI Bhoi civil subdivision baniyo ay district Kabapora at South Uri Tungjun dan Kedai Spa Kedai Puar ide hikimati jong kini kinong yalam kiberanggan bat kibalik bro nangi lengba kani kan syatri kani kan kemi kamay bensim kata kata RI Bhoi Dorbar iso sarong sibo kung ginong song sinong kung ginong yalam iba kipay pa kila ibit ban syat iba mengkor ka bakya iso kumen bangila ban associate ila de bandang bantalang ban RI Bhoi Dorbar na ka banta ki kam ki babun ki babum ka Dorbar kadai ban tre bat ka babun kumen yang agalo magane kini kesen hakaba haktin paren yo across party line kamu undan ngejing sengo liang ngejing sengo party ngejing sengo jai pendri poro ngilong kawe liang penar boy wat di fight kasih ilong tong apa macam ni pat isung kumen ma kini ngejing persyang jong kini ginong yalam lalu di por di belada adu mentah yang lah pentelun yang mati terikam juga. Misal komen bagi samla kibaran hangni kibaran benta bak RI Bhoi District Sports Association. Kibabul la pendep dari kamna na komentar affiliation bak ka RBDS. Kibabul iwan sosnong hangni iwan sosnong na giway cerita. Rega kwa abang tan kani giway bak jupret. Abang ila sosnong hangni RI Bhoi. Ide international jongga dong RI Bhoi itu. Idan keju hak, bat idan keju kecikit klik hak. Kita kiai kecikit klik ke bangi idan kepa padong hak klik kepo. Kawai ke mana kuat bani keren hak ni. Lioi yang bijing ri. Iso kemen. Bak RI Bhoi Dorbar dalam move ke snem tak kendai spa. Nyokuan, ya ka administrative unit. Nang tadi bat menda nyoi bagari RI Bhoi Dorbar ya yakun nam tak civil subdivision man upgrade ya ko takma administrative unit civil subdivision bat dia mau hati hante itu abang idawa ya kasina abdi blok RI Bhoi Dorbar ke Shillong ya gari ke bat glade ban tendo ya chief minister itu RI Bhoi Dorbar kalau form ro ika border committee naga bantaban pe ikjinge itu border bagila prolong meeting tu, bagila thought social minister Muhammad. Bah ke sarkar kan island lem ke RI Bhoi Dorbar tu bandar bandar. Tiga rule ke benda jom RI Bhoi Dorbar kalau ke crowd aduk tak kata. Tiga way ke mga kuat ban keren hang ni mat keladai ru ko
Bagari Bhoi Dorbar kapan shim sekiwai pat kisinja. Imama kan saya menai lakran ba. Kibuan interview kam. Mau ki kam start ki kamla kita ke menoi. Kadang kadang. Kaya ka bang haban le nang ni syakman. Ngan susi ngan keran han ni kapon. Ba bang iphani han ri boy ke jongi. Tangi kampion di baridro. Yo ibana Shillong, yo ibana kowe kita kan. Jisang lagi mana mungkin. Maka ada kapor bangin le aku male hawas kasils. Hawas kasils. Ladadon application yang storage ban kerani kini. Dan ke application mana ribu itu. Sekendam 90 rupiah. Menteri sebab apply. Timat ladai kapor ban ribu Dorbar jongi. Dan sim yang ni kesinca. Naga bandar ke menteri dikena sama lagi. Dikumnang inang le susu. Ban penyok kam penyok jam di sama. Ikemen menginyok kelai yang ke National Dorbar Hall. Kenang mengindam ke training center, vocational training center, bat kiwai. Kalau day kapor ke bagi haban ay kucing ini kena gitu. Mentaya mereka pulit lagi pau hajar di sama nari buai. Mereka tang ban face ya ke written test, ban lejale ya ke written test exam.